yedwa sihlanganisela uJesu. Malibonge igama likaJesu. Ngiyabingelela abafowethu. Ngiyabingelela sisebenze inkosi. Ngiyabingelela mnyawonya ohle. Ngiyabingelela sithathu kaSathane. Ngiyabingelela abantu abazondwayo. Ngiyabingelela abantu abathukwayo. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Ngazi ngathini bafuthu ngiqedile nje manje ngiyabe ngoba la endlini sibefundisa sonke. Amen. So ngibekele uMbishop ke bafuthu. My wife. Amen. Yeah. Igama nje kwasinasi ke Bishop. Igama lami uChilisa bokwachelisa. Ngiyalazi bazekana siphuthumeni. Singashayeki. Sishawa isikhathi. Siyabingelela. Senior. Sosihlalile nje. Sosihlalile nje. Sihlale izolo. Achi. Sosihleli nje. Izolo. Bafethu siyambonga uNkulunkulu ophinda sinikeze ithuba manje ekseni. Uma singafikanga kule ndaba ethi yini indaba eyenza abantu bangaphenduki kithi ningixolele bafethu. Manje singangenanga nje kuleyo ndawo ukuthi sinabantu abangabodwa sikhonza nabo. Senziwa yithi singa ibandla sikhonza nalo lenga-1. Sibaningi esishumalayo kodwa abantu abaphenduka akekho uzalayo. So besikhuluma leyo nto. Kodwa ke ngifuna sixoxe le esifisa sixoxe namhlanje. Angazi bafethu isebephethe amapheni manje. Bangisabisa ngela baselale ke manje. Bishop sinendaba besixoxa la pastor. Ethi iBhayibheli umthetho sithi iBhayibheli siyalijonga izwi likaNkulunkulu. Siyalifundisa izwi likaNkulunkulu kodwa asilenzi. Sikhuluma nabefundisi la ukuthi siyafundisa kodwa into asiyenzi. Uyazi ngingakangeni kule ndaba. uMatthew chapter number 5 iBhayibheli uJesu wabiza abafundi bakhe. Ngithi okay, asithi nje wakhuphuka entabeni. Abafundi bakhe beza kuye. Lethi iBhayibheli uJesu wahlala phansi wabafundisa. Uyabona izinto ayibafundisa bona uma ungaqala from verse 1 wehle nayo le ndaba ebafundisa. Hayi ukuthi wayebafundisa izinto hayi njengoba ebafaka lento nje wayebafaka ukuthi uma sebehamba kunezinto ezinje abazohlangana nazo. Le nto ayibafundisa kwangeve kuyinto eseyenzekile. Kwakuyinto abazohlangana nayo. So wabafida ke izwi lakhe ukuthi lento ke bafethu izokwenzeka kanje. Uma yenzeka ke kanje lento nize nime kahle neyibona le. Sithi ke asine apostle. Indaba kaJesu uJesu sishile ngamamayela apostle. Wagijima wonke ngesiphambanweni. Manje kunzima kuthini ukufika kuyena. Akuyona nje babasho into elula leyo kufika kuJesu. Siyazama bafuthu sibesizazame siyashutuza ukuthi sizama ukufika kuJesu sifike lapha esiphambanweni la yakona. Akufikeki ngoba lento before ufike esiphambanweni kuneyinhlungu efanele sidlule kuzo. Sabeka ke impostoli ukuthi inhlungu esidlula kuzo zokuqala sidinwa nje abantu abaphuma esontweni impostoli umthethwa sisadinwa abantu abaphumayo esontweni besishiya. Sisadinwa ileyo nto nje ukuthi ukufika kuJesu kuyinto enzima kabi. Uyabona nje basacabanga abantu abasishile manje basiyeka basithuka abantu. Uyazi nje bafethu akazi ubalo kakufundela uMatthew chapter 5 abantu abasithukile babashi bathi uthwele udini. Okokuqala nje babashi uJesu uhlele esiphambanweni ulenga asithi uyalenga uJesu udlitsongo uyakhala esiphambanweni ulinde wena ukuthi nawe ukhuphuka uzofika la esiphambanweni ulenga. Manje kunzima ukufika esiphambanweni ngoba usakhathazwa nje umzalwane ophuma esontweni. Ikhathazile nje uyazi babashi nasebusuku awusalali ebusuku ucabanga lo mfundisi okushile. Uyamcabanga lo mfundisi okushile. uNkulunkulu lo mfundisi okushile ungaze uthandaze umthandazo wrong uthi baba bonke abantu
kumele abaqale kuseke. No, uNkulunkulu ayifuni lento baqale kuseke. Ufuna wena ufike esiphambanweni. Manje isiphambano sinzima ngoba sibiza igazi lakho. Ukufika kusona nje kufanele uma uJesu ebethelwe nawe. Ngiyengezwe badala behlabelele bethi babethele inyama yabo. Bayibethele. Ngithi ngiyabezwa naba sebekhuluma futhi bekhumula impini. Bayikhumula bathi no, ayingifanele lento. Bayihliphile lento. Bathi ayingeke ngifuna ukushayelelwa mina. Behle bayezansi beyobheka ezansi kwenzakalani ngoba akulula ukufika la khona uJesu. Yazi bafethu. Babashi. Ilula ukuyifunda, inzima ukuyihamba. Inzima usuka kubishop phezulu. Ezizofika engane eSunday school. Inzima umishulu ubishop phezulu ingane izoyihamba kanjani? Impota lento ukuthi thina njengama leaders. Inyama yethu sithathe sithi inkosi sifake isipikili. Singene isipikili uthule usho njengaye uthi manje akushokeki kanza kwethu iyona engavumi ukusho akuvumi kanza kwethu akuvumi buza lo mzali ethuze kwakho ukuthi uphoqwa abangabi lesontweni bangaba sebemphokeza esontweni esengimabishop bangabi esengimabishop mina ngiyakhathazwa leso ukhathazwa nje ukuthi kukhulunywe ngaye esontweni akakathintwa uzofika nini kuJesu esakhathazwa nje ukuthindwa umzalwane eduze abanga bafethu ukhathazwa umzalwane eduze lolu hambo lolu usisasizwe siyanyathela nje sesikhathazwa abazalwane basinyathela inyawo akusahambeki siya kuJesu kodwa uthi asifunde iBhayibheli mzalwane solufunda mzalwane uzozwa ukuthi sifundile imibhalo athi imibhalo ayigcini ngokufundwa iyahanjwa uJesu ngesathi ehamba lithi iBhayibheli wathi anifundanga yini uyabona ukuthi anifundanga yini usho ukuthi lento engihamba aniyazi yini ngoba imibhalo ayishongwe yini ukuthi mina ngizohamba la now iyasehlula bishop Maphumulo isihlule bishop negama elithi BISHOP malibhalo kanjani yasihlule engathi amagama athi bishop noma apostle noma mfundisi noma mvangeli singavele siwakhumule sihlale phansi sithi Jesu iyiphi indlela esingahamba ngayo masilandela wena sihambe kuma footsteps uyabona footsteps hayi bafethu ke ku footsteps lento ukuthi uJesu unyathelela ngeke unyathela kuJesu ngoba sisheshe sikhaliswa into nje umthetho sikhaliswa into singakafiki. We are very good in tongues, we are very good in preaching, we are very good in praying, but to follow Jesus' steps it's very hard. Very hard. Inkosi ke bafethu ngoba ngilombuso nezongathi uNkulunkulu ithini lento yini lento ebahunga ngaka ongivezela yona yathi inkosi othatha yathi ngene eshaweni kangena eshaweni ngingena hayi ngingena nje bafethu kangena eshaweni yathi vula amanzi awavula amanzi ishawa ibheke kanje iqala la iqala ekhaya ishawa okay sangithi bona nathi mozongena emanzi bafethu noma ngalandi ndishimani mangalandi ndishimani ndisho bese yabo bese akekho umuntu wathi megeza aqale ngenyawo apostle akekho umuntu othi mayegeza aqale ngenyawo indaba iqala la ngithi ngiyambuza ngithi ngiyavuma baba pho abantu besifazane ngoba mabengena eshaweni uyazi bafethu ngibuza umuntu engihleli naye ngithi abantu besifazane phela bangena eshaweni nabo bafaka ngithi ngizama adjust lento le khulunywa la kume ngithi bangena la eshaweni bafaka ama-shower cap uthena ayishole utho lonto basuke beyogeza ikhanda bakula amanzi aqala la ikhanda uthi izwi lami kini ufanele liqale engqondweni la ekhanda angazi ke bafethu lento engqondo ngoba uma ethi Roma chapter number 12 uverse number 2 athi uverse number 2 verse 2 hayi 1 verse 2 angazi umusho kahle ubona ungangifundela bafethu awungiphuthume lento ngiphethume lento Romans chapter
number 12 verse 2 ngoba ngifuna sikhulume lento verse 2 loyo yeah yes ningalingisi leli lizwe kodwa niguqula isimo yeah ngokwenzi ingqondo ibentsha ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Angeke ishawa ingaqalanga la ukwazi ukuhlola. Never. Ningakhohlwa befundisi ningakhohlwa bafowethu ukuthi ekhanda la ukhona ingqondo mayinakele kunakala yonke into. Umuntu nje mesangene ekhanda bafowethu uhlale emgaqweni. Noma inyawo enazo noma amehlo nawo kodwa osalabayo noma amehlo nawo kodwa ingqondo ngoba isuke inakele uhambe emgwaqweni adle la ngadliwa khona ahambe kosi izinto ezingadliwa indaba nomuntu onakele indaba inakele engqondweni. So ishawa the word of God is sweet ngakulu fanele ingene engqondweni. Ngondo yomuntu iBhayibheli iguqulwe sibe transformed ukuze sikwazi ukuhlola. Uyabona ingqondo iguquleke kahle isuse esodweni ukhonza nje la esodweni khona umuntu okhonzayo ephethe iBhayibheli kodwa ubona ukuthi ingqondo yakhe ayiguquliwe. Uliphethe iBhayibheli ufaka uthayi ufaka isuit and tie kodwa ingqondo udwala isonto munye isonto lila engqondweni yakhe isonto ayikho enye into ayaziyo akayazi into engane emfihlakalweni. Niphinde ningalilingisi leli lizwe kodwa niguqula isimo. alright now ukanike bafethu njengoba imvula ingena la ekhanda yehla angithi ufaka insipho ngogesi ngithi amehla suke njani evalekile la ekhanda soengeneni ithi beke wathela ishawa la ishawa ithatha insipho yehle ngayo isuke ingasho ukuthi njoba kwehle insipho nje sowugezile emzimbeni kusuke kusagezwa. Ekhanda kunamehlo, ekhanda kunamakhala, ekhanda kunamadlebe, ekhanda kunomlomo. Oh mfethu, now uma ekhanda ishawa kamo eyizwi kaNkulunkulu seyingenile engqondweni ivula amehlo izinto ungaziboni ngendlela. Abantu bebuka ngendlela ababuka ngayo kodwa wena ngoba ingqondo yakhe iguquliwe izinto ungaziboni ngendlela abantu abayibuka ngayo. Base babuza abantu bathi uBishop ngiyengalifanisela umfanekisiso ngathi uBishop ukhonza nabantu abafake amaruji nina ningawakhonzi nabantu abafake amaruji enikhamba abafake amaruji osathana manje uBishop akayibuki kanjani unengqondo kaNkulunkulu ingqondo yakhe iguquliwe wathi nafika leyo level ngoba kumele bafethu ilevel enikuyo wonke umuntu iclass afunda kulo kumele aphase avulele iclass elandela ukuze azibuke izinto ngengqondo kaNkulunkulu ahlole izinto ngokwengqondo kaNkulunkulu azi ukuthi abantu babelethiwe balethwa uThixo. You must teach them the word. Ngoba ngeke bashintshe abantu bengagezile njengalokho ishawa ingene kuwe ishawa nakubona isonjalo izongena uma uThixo efuna babe yilento afuna babe yiyo bazoba yiyo ngoba badonswe uye abadonswanga uwe ngengqondo yakho badonswe uThixo esebenzisa wena uma esebadonsile sebela usufuna ukuveza ingqondo yakho ebantwini. Bona amaruji uThixo awabonanga, ubona amacici uThixo awabonanga, ubona amabhuluku uThixo awabonanga. uThixo uma embona nomuntu ubona a prophet phezu kwebhuluku ubona a prophet into ongayiboni. Umuntu onengqondo kaThixo ubona umprofeti. Oh ngiyakufundisa bafethu. Amen.
amadlebe unento ekuthiwa abesabizwa ukuthi ama kuthiwa akusashiya ukuthi amadlebe once ishawa yangena la awube kusashiya ukuthi unamadlebe unodlebe ngoba uye uthi ukhulunywa into epulpit uyilalele hayi ngale mathiwa Romans chapter 1 bazolinde nceba ngokubelekwa kuKristu nikela imizimba ishifa ihlalo phakathi ithi hey yimi lokhulunywa nawe ayisho ukuthi thina lokhulunywa nathi ngoba ulalele ngo uNkulunkulu akhuluma nabantu ukhuluma nomuntu ukhuluma nabantu ukhuluma nomuntu uma umuntu ekhuluma noNkulunkulu omunye umuntu uthi manje ekhuluma noNkulunkulu athi aqolomeze ngiya uyamuzwa phela hayi ngoba eqonda ukuthi uyaphela uhlabekile ngoyivinde kodwa niguqule isiko ngokwenziwa ibe ingqondo yenu ibenza ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu mamvisho kunani lesizwe nani ujathi lithi babe nami ningahambisani imkhuba emibi yalomhlaba kodwa gugukani nje ngeke phakathi nivuselelwe imiqondo yenu don't copy the behavior and custom of this world. Yes, but let God transform. Let God kusishawa ivumele ungabe umuntu makushiyela izwi kaNkulunkulu ophikisana nezwi ngoba makushiyelwa manje usuke uvule ishawa futhi wonke umuntu fanele njani angene kwishawa athi wash me my father nami ngifuna Nkosi ukuba njengawe ngoba ukugezwa ekhanda ngoba ikhanda bayazi abasifazane bajwayele ukuba nento ekuthiwa yikwethu ingozi ke leyo sithi sikhulekile thina singena kwethu uhamba wena ekhanda kanti inkinga yakho unjani awugezi ikhanda liyagezwa ngoba ikhanda linemqondo kaThixo ikhanda linomlomo kaThixo ikhanda linamandlebe kaThixo ikhanda linamehlo kaThixo izinto zibona ngawo amehlo kaThixo ngoba mase utransformed isho ukuthi amehlo asewona wakho amehlo kaThixo izinto zibuka njengoThixo izinto zenza njengoThixo let God transform you. But let God transform you. Let God transform you into a new person. Into a new person. By changing the way you think. The way you think. Kusho kunendlela ocabanga ngayo. So uma seyingena ishawa uNkulunkulu ushintsha the way you think. Once washintsha indlela ocabanga ngayo shosho abantu bazokhuluma bakhuliswa yini abantu bakhuliswa ukuthi awusakwazi ukuhlala nabantu ukhulume njengabo akuselula umuntu onahamba noNkulunkulu bafethu akakwazi ukuphendula indaba zabantu because akanawo amadlebe abantu akanawo amehlo abantu izinto zibuka kuyikhala athi mayibuka into ayibuka ezantsi ngoba unengqondo kaNkulunkulu umuntu onengqondo kaNkulunkulu akahlali nabantu encokola nabantu elida special ilida umuntu ohamba noNkulunkulu akahlali endleleni akhuluma kuyathi ngiyancokola uncokolana ulida abantu njengoba uthi uyadlala bazodlala abantu automatically because wena ukhuluma kwi-spiritual world bazodlala bazofuza uyise wabo bazofuza unina mawudlala uphethe abantu nabo bazodlala akudlalo mawulithi bandla iba nengqondo kaNkulunkulu. Let God transform you. Allow God to transform you. Allow him. Uyothi uhleli mawunengqondo kaNkulunkulu
angafika emzimbeni uyothi uhleli uma unembuthi wakho uthi usathi uhleli ebafethu khona umdlalo esiwudlala kulezi zinsuku umdlalo esiwudlala umdlalo siyawudlala futhi awuyekeki lo mdlalo. We are very busy with my phones. Ividiyo sibukela ividiyo hayi ividiyo yomshumayeli ividiyo yomdlalo siyibukele half an hour mase kufanele kuthandazwe 2 minutes sijaha kuyoqedela ividiyo asiko transformed mase si-transformed senza njengalokhu uthi bese yes iqiniso siphetha amabandla kodwa amabandla aphethwa abantu abangekho transformed. We are very busy. Sibhizi nento zethu ngoba izinto zethu zibalulekile kuThixo. Asikwazi uThixo asibizele emthandazweni. Siye siyodlala uThixo. Uthi uyakhumuka emthandazweni athi uThixo hlala phansi. Angakaneli. Hlala. Uzwe kuthiwa uyakuzwa kuthiwa kuba ubishop usemthandazweni. Wambele intombe senu. Awona manje kalutho. Siyabona ulibele nenkosi. Oh shaya. Ulibele nenkosi. Phezulu ulibele losomandla. Yini na? Inhloko yakhe. Asiyona yakhe. Television, TV. Kathi uNkulunkulu esikhuza ethi iyeka iTV. Iyeka iTV. Thandaza ngoba wena uyilida. Kodwa akuvumi iTV iyekeke. Engathi singayibukela njalo iTV. Iyabonakala nembuto yethu imfuthumfuthu igcwele iTV. Igcwele WhatsApp, igcwele uFacebook. Asinayo into esinayo. Mawuthi sishumayele amavesi siyawashaya, siwashaya. Kanti amavesi siwagugulishile. Azange sihlale losomandla akhuluma inhliziyo yakhe la ekhanda lethu. Sambe sithwele usomandla. Bafethu. Uyabona sibone mina Africa back to God. Engathi mina. Sebenze Nkosi. Let us go back to God. Ake sibuyeleke. uNkulunkulu bafethu uyasiluleka uyasithethisa asiyale emthimkhulu izinto uThixo kade siziyeke aziyekeki sibakhulu amagama asenze sababakhulu sibabefundisi ngesikhathi mhlambe singebona befundisi singebona abavangeli singebona abashumeli wayethu uThixo hambani uthandaza kwami akuselula kuyothandaza kwami ngoba sibakhulu into ezoyakothandaza kwami ile zayingane esisoza nazo asambe ezona ziyothandaza kwami asambe ingane ziyothandaza ngoba thina sibakhulu baphenduke nina abantu qondo kaThixo ayikho. Let go transform. Yoba ingozi bafethu sichaza amavesi eBhayibhelini but singakwazi ukusichaza thina ukuthi thina siningi manje noNkulunkulu mawungabuza nje ukuthi bishop umama manje noThixo ithini into kaNkulunkulu mawufika kubishop fakho umindawo ngoba into egcwele iBhayibheli umuntu ukhuluma njengokukhikhima kwenhliziyo yakhe kusho ukuthi le egcwele enhliziyweni yami ngikhipha yona. Stop indaba ezingasizi umuntu. Umzalwane uze kubaba uzodinga usizo uyabona uma uhlangana nomuntu kaNkulunkulu ngisho kuthiwa abafethu awukho ePulpit kufanele uma wahlangana nomuntu kaNkulunkulu nje avela ashumayela nibabili noma nibathatha ubafethu uyasizwa kaNkulunkulu ncebekozi lithi avela phenduka umnethu uyazi baba into ebesizele kuwena iyona-ke hayi ngoba ngithanda I'm transformed ngiyenziswa managers bafethu nami ngithanda ukumanda ukuthi Nkosi uthi-ke uma seyishawa sehlile ibe seyehlele emzimbeni iBhayibheli lithi imizimba nikelani imizimba. Ibe unikele onjani wambizo ophilile onjani ongcwele lento ngeke bafethu uNkulunkulu asingamuzwa ngoba kushunyelwa ePulpit kuphela leaders masingabuza sithi uNkulunkulu uke wathini kuwe sibuza ngefasting 21 days sithi nje awumtshele mfundisi noma
ivangeli yini ekhulunywa uThixo kuwe lutho bowungene kwi-fasting ngoba ibandla kuthiwa kungenwa ku-fasting. Why nawe ku-fasting? Uyazi what a waste ungena ku-21 days ungena nje ungaye kumuntu uyojika ey'ndaweni zase-international ufike ujike ubheka abantu abathandazayo nabangathandazi abafake imishukulo nabangayifakanga abangafakanga amabhaji. End of the day oshumayelayo ngezwi likaNkulunkulu uyaligxeka futhi nalo uyaqeda lapho uyagoduka. Isho uthini awukho transformed. Izwi likaThixo ngisho ngalishumayela kanye uthi ngajabula lapho bejikile ivele lento uma igcwele ayandise ngoba udwele uThixo. Ngiyazi ke lesikhuluma namhlanje. Ngiyazi imizimba ke mawehla ngani emzimbeni uThixo fana hlale kuswele ekhanda wehla njalo kuze kuyofika okhalweni. Alright. uThixo akangajobi ukhala. Alright. uThixo akangajobi ukhala. Mambisho uThixo akangajobi ukhala. Uyazi ukuthi mangamtshela bafethu khona abantu abangamduyeli uNkulunkulu waphelele. Yabo kukhona izinto ezenziwayo sodwa i-fasting. Uyathandaza usile ukudla indoda nomuntu wesifazane bazile ukudla uthola indoda seyiyofuna unkosikazi wayo ufastile. What kind of a man unkosikazi ufastile? Bafethu ufunani unkosikazi sihlele entabeni sithandaza? Isho ukuthi ukhalo alungoziwe befihlaka ikaluko ngoba ngeke sithandaza kuye nkosikazi uyolala nonkosikazi sithandaza ngoba usifakela ngoba mumbi uma ufeke loyo siyathandaza la amankosikazi ale nathi sinde noma masilesele kwethu sokusinanga ntambama udle ngosista mama musho kwehla kuye nkosikazi ufunani nkosikazi kuthandaza. Abantu bebhola mabethembile bayasuka emakhaya uyohlala lapho nakhethelwe khona udliwe intelesi akangene umuntu egrawundini ungadlanga intelesi masithandaze entabeni sisuke siyodla intelesi sisuke siyobinda izimbiba sakithi siyodla ukuze masehla sizokuphatha ikhaya singasho ukuthi akubibe kwasina semandla amakhulu kanti ikhaya siyiphethe sehlile entabeni ngosista baba fangele amakhosikazi ayihlali inkonzo kanjani ko yoba udamfu lomsalwane siyathandaza uyalana uzoshila imese ngekho transformed. Imizimba masisendela Jesu funa uJesu masisiyafasting sisuke sesithatha thina siyakuzomanje siyathatha imizimba yethu siyibeke somanje siyiwa somanje nathi imizimba yethu ithethe asiphamise amakhwapha usomanje aphamise yonke into athole ukuthi kunobuthakathaka obukhona afixe ubuthakathaka uzofisa kanjani lana nomuntu wesifazane yakhonjulele athi ngena udeni yami yangabela esho Jesu ngoba indoda yakhe ngobelo Jesu ingane soje wayezoshlupa nayo siseshumayela inyama isho ukuthi ukukhala ukoshiwe sithi siyashumayela sibone nentombi kanti into esesibona intombi sangenwa umoya sangenwa amadimoni sasithi sihlale nabafazi bethu kanti sihlala namadimoni ngoba bathe mthandazo ibutho lonke lihlele entabeni lithandaza wena ebafowethu alikhumbuli uDavide
Anikhumbuli lodwa. Anikhumbuli. Abantu baphuma kiwempini. Yena wasala wabona umuntu a great man of God. Walala ungalalwa. Walala ungalalwa. Walala ungalalwa. Wathola isithesiso. Enabafazi abaningi. Jesus. Allow Jesus. Allow Jesus.